Hai. Okay. So yang ni Gabor. Ini air fryer untuk kita buat penggorengan tanpa menggunakan minyak. Kapasiti dia 8 liter. 8 liter besar juga So, kita unbox dulu. About us, warranty card, and then of course ada user manual. So, and then plate kita letak ke dalam tu. So 8 liter is quite big actually. So biasa okay. So macam ni rupa dia. So LCD panel, touch screen. Okay. So kita try lalang buka. So sama juga dia guna UK pin 13M, standard untuk Malaysia kan. See. Wah, okay. Color LCD display dia. So ada pilihan makanan jenis apa. Okay, jadi saya bukti tak bagi buka. Alright. So kalau kita masuk, so quite besar juga dalam dia ni. Okay. And dia ada mirror. So sambil tengah masak tu boleh nampak makanan yang kita masak tu kat dalam ni, kita boleh nampak. So tak adalah hangus. 8 liter quite big lah. So rasanya seekor ayam kalau sekilo ni boleh masuk ni. So bila kita tutup, dia ada bunyi. So paling simple, panaskan roti. Okay. 180 degrees 12 minit. So ni kalau contoh, tapi tak ada makanan lagi hari ni. Okay. Stop. Okay. So dia punya build quite nice. Finishing dia a bit plasticky, tapi for the price should be okay lah kan. Solid build juga, sebab saya biasa guna yang Philips XL ni.
And this feels like Philips XL punya size lah. Boleh masuk ayam seko kan. And dia solid lah, berat. Okay, tapi still kena pegang lah untuk kita tutup ni. Dia kalau ada Philips yang lagi besar tu, kita tak payah pegang, kita tolak je, dia tarik dan tolak kan. So ni, but all in all very good product lah. Paling best tu LCD color makanan-makanan itu semua. So ni bukan black and white punya LCD, dia TFT lah. Very nice. Gabor air fryer 8 liter.